Dr. Ricky AJ Singkon ukurtong ke VPP hak election MP Lok Sabha Hajar Pusau na Shillong parliamentary seat ubadang don halenti sya kejaka nyaw vote hapulu ulayok jing Pyntip na lau para ubadan ha Hongkong bolatam prapusan Hajar vote ya ukurtong ke Kongres ubak Vincent H. Pala kat baka jing nyaw vote kadang ya cakman hak sautri ujeliu Hajar Pusau. Dr. Ricky AJ Singkon ulawan poi sekene kejaka haringkat ki bahyeng balayok menyekran bat ha parking lot hapulu hak bau lapon pau ke jing sus camp ban job da ke jing kersan upat ba ya ke parti. Oi. Leading by 85,000 votes. Come on. Okay. Good. Yeah. Good. 85,000. Oh, good. Now we hope for the best one. Huh? Oh, okay. Good. And proudly selling by 49,000 votes. Oh, great. Great. Best for Hey, you say you. Bye. Bye. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya